Bidasubirwaho rero icyo ni cyinshi mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko amaze kugaragaza ko adashaka amahoro tayari yamaze kohereza abasirikare benshi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakaba bamaze kuhaboneka ndetse abaturage bakaba bafite ubwoba ku buryo budasanzwe. Ibi bigaragaza uburyo uyu mu Perezida Evariste Ndayishimiye batazira General Neva nawe ubwe yita ngo njyewe Neva adashaka amahoro. Nk'uko nabagejeho ku munsi w'ejo, Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje abasoda benshi muri za Fizi na Minembwe aho bagiye kubuza abaturage kuba bajya guhaha babona ibyo barya, umunyu, imiti ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko yabikoze kuva kera. Afite gahunda yo kurimbura abanyamurenge muri gahunda afite, ndetse akaba afite abatasi barimo wa mu pasiteri wakomeje kugenda amufasha mu buryo bugiye butandukanye, bakaba bakomeje kuba babangamira abanyamurenge. Ariko ubu noneho icyo tugiye kugarukaho n'ibijyanye n'abasoda yohereje ku mupaka w'u Rwanda, ndetse icyo bakaba ari cyinshi ku baturiye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kubera aba basirikare benshi ba FDNB bahoherejwe. Bimeze bite rero? Reka mbageze iyo muri uko yakabaye guhera kuwa 7 Ukuboza koherezwa ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi n'ibikoresho bya gisirikare biremereye ku mipaka ya Kibira no hafi y'uruzi rwa Ruhwa byateye impungenge zikomeye abaturage bo mu bice byegereye umupaka bagirwaho ingaruka zihohoterwa rishingiye ku ntwaro n'ingamba zibabuza kugenda uko babyifuza. FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi yongereye umubare mwinshi w'abasirikare ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda nyuma yo gutsindwa na AFC M23 ubwo impande zombi zari zihanganiye mu mirwano yabereye mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ikibaya cya Rusizi cyangwa Rusizi bitewe nuko wabivuga. Muri aka gace abasirikare b'u Burundi bari bafatanyije urugamba n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo ishyigikiwe na Kinshasa ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. SOS Media ivuga ko kohereza ku bwinshi ingabo hafi y'imipaka y'u Rwanda biri mu gice cy'ingamba nini z'ishyaka CNDD-FDD riyoboye Burundi kuva muri 2005. Kuri ubu mu bice byegereye umupaka abaturage babayeho mu bwoba nk'uko babivuga, nk'uko ku musozi wa Bumba muri komine ya Bukiranyana umwe mu baturage yagize ati: dufite impungenge ko intambara ishobora kwiyongera bigatuma abasivili bava mu byabo batazi aho bahungira. Mu gace ka Rukana undi muturage yavuze ko ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizeho isaha ntarengwa yo kuba bavuye, no kuvuga ngo abaturage batashye batakiri mu mihanda. Mu magambo yati umuntu wese uvuye i Rugombo ajya mu gace kegeranye n'umupaka wa Ruhwa agomba kuba yamaze gutaha mbere ya saa 12 z'umugoroba. Twebwe tubeshwaho n'ubucuruzi ku isoko rigezweho rya Rugombo, ariko twabujijwe kugenda nyuma y'iyo saha, nyamara niho dutungira imiryango yacu. Abandi baturage batinya ko abasirikare badafite ibibatunga bihagije bashobora guhohotera abasivile kugira ngo babone ibiribwa. Bavuga ko hari imitwe yitwaje intwaro ivuga ikinyarwanda ikorera mu mashyamba ya Bukinanyana n'Amabayi imaze gusahura ibiribwa n'amatungo. Abaturage basaba ubuyobozi kwirinda ibikorwa byose byateza umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kandi ko basaba ingamba zibabuza kugenda zavanwaho kuko zibangamira ubwisanzure bwabo kandi zigakomeza kubashyira mu buzima bubi. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, ingabo z'u Burundi zarunze abasirikare benshi ku buryo budasanzwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndetse abaturage baturi umupaka bakaba bakomeje kubaho mu buzima bubi cyane kubera izi ngamba zashyizweho n'igisirikare cy'u Burundi. Nibyo nababwiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yiteguye urugamba mu buryo bwose, ndetse bikaba byarakomeje kugera bitangazwa na Minisitiri we w'Ububanyi n'Amahanga, aho yakomeje kugenda atangaza ibintu bikomeye cyane, avuga ko u Rwanda ari umuturanyi mubi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndetse ibi byatumye Perezida Sebarundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yohereza abasirikare benshi cyane
mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu nta bandi yongeye kohereza muri iyi minsi nk'uko amakuru atugeraho abitangaza muri gahunda yo kongera kubangamira ubuzima ku baturage b'Abanyamulenge bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'ingamba zo kohereza abasirikare za Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa Varisito Ndayishimiye. Abaturage rero b'Abanyamulenge by'umwihariko Twirwaneho akaba yatangaje ko batewe impungenge n'igikorwa cyafashwe n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe mu Burundi ibintu bikomeye cyane impunzi z'Abanyekongo zangiye gutaha zikaba zaraciye umuvuno mushya. Mu minsi mike ishize ngira ngo mwabonye video igaragaza abaturage bari kwambuka ku majerekani aho bari kwambuka amazi. Ibi byatewe n'iki? Amakuru yandi akaba agiye hanze. Impunzi z'Abanyekongo zahungiye mu Burundi ziturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ziri gutaha zinyuze mu nzira zitemewe n'amategeko nyuma yaho zangiye gusubira iwabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR rigaragaza ko Abanyekongo barenga ibihumbi 101 bahunze imirwano yabereye mu kibaya cya Ruzizi mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 bajya mu Burundi. Ubwo imirwano yahagararaga tariki ya 9 Ukuboza, impunzi nyinshi z'Abanyekongo zashatse gutaha ariko leta y'u Burundi irabyanga, ifunga zimwe muri zo, inateguza ko izazimurira mu nkambi za kure y'umupaka. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igaragaza ko ubuzima impunzi z'Abanyekongo zibayemo mu Burundi bubabaje kuko zitabona ibyo kurya bihagije, amazi meza n'ubuvuzi bukwiye. Kuva mu ntangiriro za Ukuboza, impunzi z'Abanyekongo zirenga 100 zapfiriye mu Burundi zizize inzara n'indwara ziterwa n'umwanda nka kolera. Ihuriro AFC M23 ryasabye leta y'u Burundi gufungura umupaka wa Gatumba na Vugizo kugira ngo impunzi z'Abanyekongo zitahe, ariko yakomeje kwinangira, nyamara ubuzima bwazo bukomeje kuzamba. Kuva mu cyumweru gishize, zimwe mu nkambi z'Abanyekongo ziba mu nkambi y'agateganyo ya Cishemele muri Cibitoki zatangiye kwambuka uruzi rwa Rusizi nyuma yo kumenya ko hari gahunda yo kuzimurira mu nkambi za kure y'umupaka. Urubuga SOS Media dukesha inkuru rugaragaza ko icyemezo cyo kwambuka uruzi gisa no guhara amagara kuko impunzi ebyiri zarohamye. Ibyo zari zifite byabonetse tariki 2 Mutarama byangiritse bikabije. Nubwo urugendo rutoroshye, hari impunzi z'Abanyekongo zashoboye kwambuka uruzi rwa Ruzizi zibifashijwemo na bamwe mu Barundi. Ubuzima zibayemo iwabo butandukanye cyane nubwo mu nkambi. Uwatashye muri Ruvungi yagize ati, nyuma y'ibyo nanyuzemo mu nkambi y'agateganyo sinari ngifite ubushake bwo kuhaguma. Bamwe mu Barundi bamfashije kwambuka Ruzizi. Uyu munsi ndi muri Ruvungi mbayeho mu buzima busanzwe. Hari Abanyekongo bahisemo guha abasirikare b'u Burundi, abapolisi n'imbonerakure ruswa kugira ngo babemerere kwambuka umupaka basubire iwabo n'imiryango yabo. Uwo muri Stange muri Kivu y'Amajyepfo yagize ati, nari kumwe n'umugore wanjye n'abana 18 n'abana bacu 8 babarire n'abana bacu 8 badusabye amafaranga y'amarundi 300. Byansabye ko mbaha ihene zacu 3 kugira ngo batwemerere kwambuka. Hari impunzi z'Abanyekongo zitatashye kubera gutinya kuruhama mu ruzi rwa Ruzizi no kubura ruswa ziha abashinzwe umutekano barinda imipaka y'u Burundi. Zikomeje zitakambira leta y'u Burundi ngo izifungurire inzira zitahe. Ngira ngo murabyumvira rero ibya Sebarundi byo bikomeje kuba birebire. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndabagura cyane.